أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga palangkuhan na agama Islam jamaah Balpurma di Murungog in mauto sing kita niyo bilang panugpati laong tasin lecture sing kita niyo ni Mabay alhamdulillah natambos na yung kita niyo mauto amoy in dito hadis ikarwas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So biyayaon in mauto laong tamo in takitakihon sing kami insyaallah mga waktu laong tamo in kaabot-abutan sin waktu long taamon kaya bahagi kamo haruman ini amuna in panihalan sin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis hikatu na lukis si Imam Nawawi kitab ni amon nganan ni Arbaun an-Nawawi di na kita pagtakon hadis as-salis akatuan hadis hikatu in hadis hikatu ini amuna in dalilayri in pagtakon arkanul Islam. Amuna ni maudo bisrahon tagayaon amuna in law na arkan al-Islam hati niya mga rukun sin agama Islam. Dihay ni in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabaita an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunya al-Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Amuyad to mga palanggon hakam Islam in hadith si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. So manjari dihay ni nasabot in rukun sin agama Islam amuin agama yaga-agamahan sin kita niyo, yaga-agamahan sin karasul-rasulan, iman sin kanabinabihan, iman yaga-agamahan singkatan, amuin hajaman na kauna, dahil hapanagnaan nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay maripahinapusan, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunin agama Islam. Manjari dihay ni, hati hunta bang uno in agamata, uno in makna sin agamata, sarta uno in mga foundation niya bang mga way katuan amoy in nagpahuot ka niya hasupaya di maluho in ka Islam doon hatyap-tyap siyulakan dahil ha mga bangsa muslimin amoy in nag-aarama di haarama ini sa mga palangon haarama Islam harit pa kita makad to pamakna sin hadith in Islam aun maksud makna niya gaita sin mga ulama kaya nila rin panghindo sin Quran, iban sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in Islam, mga palanggon ha agama Islam, bukun biya sin agama lang ta agama ruwain. In Islam, ingaton na to in ini naubning hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya in nagdihil ma'na, iban nagdihil maksud sarta naglilay kato bang unin agama dia akan niya kato papag-agamahan. Bukun niya to kita imagdihil ma'na, katuan. Sabab kamatauran, aon ding ha mga bangsa ta, labiluwa, kita bangsa suog. Na matariba kita ini katuan, biya mga ragbos magdihil-dihil ma'na, kapalihalan sin mga uno-uno na pagkaradyaan tungkol pag-agama. Sampay, aon ding ha mga rimog ko, bukun lamugin kanila, nagbos matutuon. Inari nila in Islam law na, kaya ngatan nyo na mong uning maksud, iban uning makna sin Islam. In Islam law na, kita nyo law na ha, 5 letters sayan law na. Ini mga panahon na agama Islam, masabot na sa mayta, asupaya, bang aon din ha mga nag-iitikad biyaha ini, asupaya ma-check, makorek, inamuin pangitikad nila biyayad. Sa babaon din ha mga rin kanila, magkabtangan katuan. Law nila in Islam, in makna na law na, di lang na 5 letters, kita I, S, L, A, M. I, S, L, A, M. Amo yan nun Islam.
Naman dyan yung tiap-tiap letter, aon lang na meaning niya. In I lang na, amo na lang na yung sambahayang Asia. I got one. Asia lang na. In S lang na Subo. In L, kanilang katon, mukusan Zuhur. Luhul lang na. Pagubos, in A lang na Asar. In M lang na Makarib. Amo yan katuan in biya mga diumog ko. Dahil sinamuin lang ta, musingan-musingan pa kami rin doon. Napagkanuhan ko yan yung mga sila magkakaptangan, amo yan tulong ni pagtaon Islam. Mangkamuha mati sin Islam, na amo yan tulong na. Amon nasabot tayo doon. Na ay mga yadto, mga palanggo na may Islam, amon bukon yadto in ma'na sin Islam. Bang aon ding hamaring kato, nag-iitikad, ba't bihayad to, na inyad to, biyak mga long ta, pindahon ta, sa may ta, bukon yad to, in panghindo sinagama Islam. Muna-muna in agama, naog ding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon kita nag-agama ha Islam, ba't kita nag-create ka to, na? Nag-innovate ka niya. Allah subhanahu wa ta'ala, in nagdihil sin agama ini, sampay nagngan ka niya, mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. So in maglilay, dinihil ma'na, iwan sin long tadagbus sin agama, amoy in hipapahinang kato, papag-agaman kato. So ay agarun tabang uning gaita, sin mahasot si Allah, iwan, piya sampay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na in Islam, inna ad-dina inda Allah al-Islam. Bunato rin agama, naog ding hadarat sin Allah ta'ala, sarta amura intay maun niya agama, amo na yung agama Islam. Geta yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay siyunuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayat niya lang na wamay yabtari ghayra al-islami dinan falay yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Hisiyusyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in magmuhut lumawag agama, pag-agamahan niya duwaing dayong agama Islam, lang sintuhan Rabbul Alamin haparman niya mahamulya, falay yuqbala minhu, tanto tuod di tay maun kanya in agama, piyag-agamahan niya yaon. Uno pa lang sin Allah ta'ala, pahuwa pil akhirah, in siya dumagpa. Haadlaw gana-gana, haadlaw mahuli bang siya daw akhirat, minal khasirin dayong mga manos ya, lusong luhi ang hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyan to. So manjari, pagka in Islam, naog ding hadarat sin Tuhan. Sa taamuinin agam, mapapag-agaman ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay iyang kita sin Tuhan, di manjari lumawag agam, arway ning agam ini, hati hunta suwain agamata, dahil nga pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pasapay ka to si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sa amadin matan agama, amurain kawaita sin Allah, iwan kawaita sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ayaw kita mabaya, pituahan sin mga sila magpipituwa. Yan hakabudburan, hakapupuan, amoy hindi mawaya magdungol sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, di magdungog din pamando sin mga ulama, amoy yung ulama nakapangadji marayaw tungod pag-agama, sa mabaya sila magbulal maingat, sampay utumon nila, pawaran nila, in panghindo sin agama Islam, in sa kaula-ula sila yung nakapaham, kaya sabi ato, surun nila mun hawanapso nila, inakal pikilan nila, ang panilaway taon amin agama, tuyuon na pagaanon ang papagaanon, sampay agun-agun di na intaw makapangibarat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So manjari, amoyad to mga umat Islam, indayng mga laong talilayon singkitan nyo, insya Allah subhanahu wa ta'ala, kami mansingguro ko kalasahan, amoyin partner sinako, di ha programa Al-Quran wa Sunnah. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, hari na to pa, laong ta, kama na rin hadis, maniyo-tiyo, dayng mga nilayan si mga ulama, bangunin pagtagon Islam. Sa may topic tagatuan, arkan al-Islam. Urukon sinagama Islam. So, yung pagbisaran ta Islam, hati yung maniyo-tiyo, bangunin yung pagtagon Islam. So, manjari lang si mga ulama, in Islam lang na yung makna niya,
Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Amo yadto inbayta sin mga ulama. Jawa ini ding pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ding Quran, iban hadis sin junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natibuok nila manjari ang panadihilan biya mga samari katuan. Yaw po nila supaya kapahaman marayaw sin mga Muslim di haamuin naghula halaw man sin dunya ini dahil mga ipon matan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sin mga ulama in Islam law na bukom biya sinasabot takay na amon mianahan nila isa subo luhur asar maghrib. Laong na al-Islam in Islam siya na in pagmalilla, pag-surrender, pagmalilla tubos pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagmalilla din di bukun hadja pagmalilla harila, bukun hadja hakaptangan sumawa ipagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagmalillaon mo muna in pangatayan mo paakaron pagkabayaan sin mahasot si Allah minsan pasulang iban sin kabayaan mo. Amayat ko amayat ipagtawon pagmalilla. Pagmalillaon mo inanggaw ta'baran mo ingkatan sinadaul jisim katuan ha. Among katan sin parts of the body no simbasa ang galis. Mata mo, tainga mo, simud mo, iban sin katan ang gawta baran mo. Pagmalillaon mo hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insa kaula-ula ayaw mo pakabta nga indila mo atawakan in simud mo sin parkala sulang pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang pialabtik mo indila mo yan, piya paghibal-hibal mo yan, pabisara bukong kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan wala nagmadilla patuhan Rabbul Alamin. Bukong yan din maksud sin Islam. Damik yan intay nga mo papagmalilla ayayan hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo parunguga sin parkala di kabayaan hiparungog sin Islam kay mo. Sabab may ta intiap-tiap ang gawta inya na asumuho na darat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ito, pagka inikaw nag-agam mahagam Islam, pagmalilla in ang gawta abaran mo, dahil habigi pangatayan mo, sampay pagwa simbaran mo, patuhan mo Rabbul Alamin. Ipagyan mo magmalilla, magad kawa aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunin kabayaan niya, ipapamungkay mo, amin pamung mo. Bangunin liangan niya, amiyat tuin aliman. Damikyan suway mo pagmalilla unin mata mo. Yan yung pagmalilla si mata. Hati niya in mata mo. Amun nikmat dagura dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usalayan tuan pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipag-atod mo, maun pahyalar sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ipandang mo, maun pa amon hikasong sin pag-iman mo. Diasin programa sin kami daon ini. Yari in mga ulama kamamuhan magdingkod, magdihil nasihat di hanidaul Islam alhamdulillah bangmayan pagbarakaton sin Allah ta'ala iban patutungon sa arta tukuhon sin masot si Allah programa ini karna in programa ini biyangon ay pagpasapag sin agama Islam karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in bangsa muslimin nagbuhular nagagama Islam so ay napagmalilaon in mata niya iban sin tainga niya, iban sin katan ng jasad ang gawta baran niya. Diya na sin dimungog, iban umatod. Laon ta programa ini, iban sin kaibanan na da'wa tungod pa agama Islam. Amuyad tuin na maksud sin mga pagtayon alis Islamu lillah. Pagmalilla pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad tuin Islam in maksud sin pagtayon laon na al-Islam. Atin niya so'y magmalilla. Hangkan na in Allah subhanahu wa ta'ala. Hari po kita makat tukalok at wambiyan mo ang pawakto ta. Hangkan na in Allah subhanahu wa ta'ala. Nagubaya-ubaya kayo mo. Ya ka bariman. In suway tuod pa kayon mo. In. Deng ha mga nikmat sa lagu-lagu. Diyos kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maun pa kawayaan niya. Sa bangyan iusal mo pari kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto malusong na kaudun niya labi duwahad daw akhirat. Biyawaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walakad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins.
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun, dadin ayat katuan na, la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafilun. Iparmasin Allah subhanahu wa ta'ala, mataud tuod, bunal tuod ka matauran. Zara'na li jahannam, ay khalaqna li jahannam. Bunal tuod, mataud, piapan jarinamu, hitilakbo namu, paniar ka jahannam, kamatauran dahing habang sa jin, iban bangsa manusia. May taya Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Sabaon pangatayan, jantong dihil na mo kanila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diakan na mo sila papangandanon, pagkabasaran ko, pagkabayaan ko, sa di nila pag-usalon, hipagpangandal, pagkabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunun, la yubsiruna biha. Yaon in mata dirihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mat na kula. Asupaya mausal nila'y kapag ibadat patuhan na bulalamin sa laong sinallahu ta'ala, di nila usalon pakabayaan ko laong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di nila'y pagpangatod, pakaamuhan kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biyasin biyaya o masabot naman yun. Alhamdulillah, ni'mat na kula sinmasod si Allah, kabalik-kabikan na mo. Innaaon in pagtagon ni Da'ul Islam. Amun bukun hadja, doon suway kita Ramadan, kakitaan in mga ulama magnasihat, magpasambay sinagama Islam. Suway hadja, laong tabiayaon haan yung tower, bulan Ramadan hadja. Ini sa room sa adlaw, katuan na, alhamdulillah. Minsan kamo mga tayo magkundagama Islam yan, nami, nagkukulang-kulang, at tawakan naglingkod-lingkod. Harilingkuran sing kamo, hapamayway sing kamo, di na maghajat kumuha ng haway niyo, umukab na hadja kamo sin channel 50 ni, katuan sa ka. Bang niyo ukabon nini, minsan kamo kimakaon-kaon, dahin doon, imaalop, di murumog, sarta imaatod, mari pa mga nasihat sin mga kaulamaan, hasupaya makadawhat kila sin pangadji, sin agama Islam, may nang parsababan, hikasong sin pag-iman pa. So pagkayon tayad to, in matata, hiyatod ha mga ini, ayaw hadja in jagahan payuhan sing kita niyo, in programa, tabiayaon mga teleserye, iban sin undakinis na katanti kitaon, parulihon in kaibanan, di parulihon, iyang paruhon inamon agama, piyag malilaan niya, patuhan niya Rabbul Alamin. Amayad to kage. So mga umat Islam, bukod na ito mga pagkata, inyad to pangimat, iyakaton yung katan, muna mo naging hawaran ko, iban sin ahli ko, lapay na yung kakao-kampungan ko, pagpatumtuman sin kami. Bang mayan, atin niya dihilan na tuhal ka, in agama, puas na yung simpang hila tuhal ka, kaibanan, amuin bukod na mapatutihilan halka. So mga panahon ng Islam, amuyad to in maksud sinaya. Sugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun lang na mga tay nga dihil na mo kanila, law sin Allah ta'ala, sa di nila hipagdungog maun pagkabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Na pagkabihat to lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang nila, wala nila piyag manila, in mata nila, iman sin pangatayan nila, iman sin pagdungog nila, pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa amin agaron nila, in kabayaan sin ginhawawaran nila, man hawa napso nila, law sin Tuhan Rabbul Alamin, ulaika kal an'am, in mga manusya yan, in mga jin yan, biya sila sa pantun binatang katwa na an'am, biya sila hayop. Biya sila hayop sa mayta, in hayop, biya panjan sinallahu ta'ala, pidda rin mga manusya. Way akal pikilan nila katwa na. Nain kita taga akal pikilan. Naman dyan ibang inakal pikilan, biyos kato sinallahu ta'ala, na hinang kita nakarabi ng hakataan. Basta sin akal pikiran siya kung kayo, muli mo na usalon pagkabayan sin Allah ng sintuhan Rabbul Alamin. Biya na sila hayop. Sampay lang sila na tabal, madal, labi pa sila kaman. Dahil nga hayop, sa mayta, in hayop, binatang, matup kanila, minsan sila himinang sinunok. Sin sa tulaat, sa mayta, hayop na sila. Way akal pikilan nila. Sa imanghiday doon, manusya, taga akal pikilan, di usalon pagkawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nabiya siya hayop, lagi rin sinayop lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul ghafilun, yung mga tao yan, tuwa mo ng mga tao, na ligap, dahil nga kasamunalan, katuan,
pagkawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mat Islam amuyad tuin mga makna longta makna sin Islam pagtago na sa butahin kung kaya nila tadyabi mga longta dalil supaya may nga tapat-tapat o napikilan tabang biyadi inamun kamaksunan sin Islam. Wal inqiyadu lahu bit ta'at sarta magpatikawa magad magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad tu in maksud sin Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahli sarta suway lappason ingin hawabaran dahil ngahinan kasyirikan iwan lappason ingin hawabaran hari lumamod dumamagsamod ha mga tao naghihinan sa kasyirikan agatuan biya din maksud simbiya mga longta kabdangan diha ini kaya may tas yung mga ulama o tawhid pamanistas lamalillah wahda isyusyu in nag-surrender nagmanilla pa Allah subhanahu wa ta'ala katunggal niya pahuwa muslim nabun natod siya na yan in pagtagon muslim matan nag-aagama haagama Islam man istaslama lillahi wa li ghairi pahuwa musyrik ang pabiyeta sa mga ulama isyusyu in nagmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa nagmalilla day sa barukain day ha Allah pahuwa musyrik na insyan bilang day ha pagtagon musyrik nagsasakuto po Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yastaslim lillah fahuwa kafir mustakbir. Harapon yung mga tao di magmalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa kafir insyayan nung si mga ulama kafir mustakbir iban insilayan takabbur patuhan rabbul alamin. So amayad to in kahimut-mutan si makna sin Islam mga palangwan na agama Islam. So biyayaon insyaAllah subhanahu wa ta'ala hindi layon sin burun o kalasahan amo na isag in rukun amo na in rukun sin agama Islam laong taamo in hag mahugot sin agama katuan sa mayta bangin hag ini di timindog doon hatyap-tyap na nga kung Muslim laraking ka-Islam niya katuan laraking ka-Islam niya susuwayin hag ini timitindong hatiyak-tiyak hangga tawring kato niyo di manjari launta amoy pasaran na to amoy tinggalan na bukdeng kanya bang kakausan mo sa mayta arakala larak in ka-Islam doon kay mo habay ta si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amon sabot hay noon insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko yung microphone hanggang ko kalasahan amoy hindi milay kato inshallah subhanahu wa ta'ala in kami long tabi mga mag-sambong-sambong na kami support nila kato na dindiin na rin ang mga Panginoon sin Allah subhanahu wa ta'ala. So itukbal ko yung microphone ng kurasahan Sheikh Zakaria Muhammad falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah alladhi a'azzana bil Islam wal iman wal ihsan وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami agama Islam, alhamdulillah yan ko na ito nagkiyahatihan bagunin pag-ianon amin matawag siya Islam bukon biya sinamoy indihil niya bisarakato apanag na anito in Islam amo na ingkatan sin ini waktu sa bahayang amin 5 waktu so makawa biya niya in ka-Islam hamatan tuhod amin maksud niya muna al-istislam lillahi subhanahu wa ta'ala amin pagmanila tubos pa Allah subhanahu wa ta'ala manjari in hikaruan niya biya niya dito kanap al-inqiyad ating niya amoy in matok pa amin kakahinang kayang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta na patarang sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan amoy in siya laong tamag patilihon atawa mutas atawa mahoy rin ha kasirikan kataan-taan sin pagsirik iwan lang ta di lumamod magpanon mag-akat iwan sin mga sila naghinang sin pagsirik
Amo yan. Naman jari pagka biyayta in hadis, katutan niyo what in hadis ini amo na rukun sin Islam 5, aming biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Atin niya, nabangun in agama Islam, amo nin lilay takain na ito. Nabangun in agama Islam doon halima. Kaisa niya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kaisa niya. Ikaruan niya wa iqamis salah, hikatu niya wa itaiz zakah, hikaupat niya wa hajjil bait wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Aw na dugaing ini riwayat wa hajjil bait man istata'a ilayhi sabila. Ini in riwayat hi Bukhari ibn si Muslim. So in kamaksuran niya atungod sin biyangon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod paparkala sin ka-Islam di jumato in paghinang kaniya bang tari maurol in 5 parkala na sabutin. Amin 5 biyangon ini di masampurna bang tayad to di maagad in maana simpagyanun Islam al-inqiyaz. Amoy in doon halima ini launta nabutok atawa na pun ingkatan pangadji pag-ingat sin hukuman sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy nakaloon halawm sin kitab fikhi siyo da launta usul iwan sin puro nakasud na roon katan at walong tapunan sin pag-agama iwan na sin sanganya yan nakalamod katan halawm sin pangadji sin pikhi in mga inikatan subay ini bangaon dapat matayudtod na to hamuk-hamuk katan. Ada pun in mga ini bakas na sa ini kaya ini nalilay ha ini hadis si karwa sinamoy niya to na oral tanawang uning kamaksuran kaysa niya in pagsaksi pag nagsaksi ta sin bunal tuod wayroon tuhan dugaing mapatot pagtag-ipunan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sa milwe taroon in napi iwan sin isbara. In pagyanon napi rito amin mahugot doon halawm sin ini angan-angan mo halawm sin jantong mo in pagmalila mo pa Allah subhanahu wa ta'ala asupaya ri mo klaseng ka-Islam mo roon. Biha, sabab siyak-siyan mo ito sinwayron dukaing pagtag-ipunan mapatot sin ikaw ipon niya amurain nagpapanjari kay mo amunayin Allah subhanahu wa ta'ala. Na damikyan daysap amoy in pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin mahugot to halawm sin ini pangannal mo halawm sin yakin halom sin daghal mo sin in siya daat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na inya tukatan di manjari siya muklas dain haamin panghindo atawa tiranan piatarang simpamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab siya indiak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpahati magpaingat hakatan sin umat niya asupaya di sila makapuklas dain haamuin tiranan panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam laway ring haamuin pag pangasuho sin Jibril alaihi salatu wassalam hadis si karwa ang bakas na to nakawayan na amoy ang tulong ta damikyan in sumuno kaniya amo na in hitindog in sambahayang damikyan subay ramakad dito ha amin pagyanon long niya hamaan na sin Islam al-inqiyaz. Amoy in batukon mo ingkatan kakahinang yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta napatarang sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sambil weta niya kato hadis niya long niya sallu kama raaitumuni usalli sambahayang kamu biya sin kita niyo kako pagsambahayang ko amo tinurulan niyo na hipagkasambatan sin kami intungod paparkala ini laong niya isiyos-iyo magsambahayang nakakuha dahil nga amin likusan at tawa dahil nga amoy ini bitikan
tiyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siya matag sa bahayang hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya insa kaulaw na bukon niya to inqiyas. Bukon niya to pagsimo, pag-urol atawa pag ini agad haamin panghindo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Damikyan hatungod sin pagjakat bihan. In zakat damikyan lililay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo in katan dain naman hasin maun pa bulawan, maun pa pilak, maun pa katantan sampay launta pati anum sampay pahayo pakatan biyabay ta katantan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mapatot amoy mabaya iningat kanya runan urulon niya ito ingaton amoy in matu supaya siya ma laong dahil hakataan amoy kakahinang amoy magtukod siya aon kaibanan laong ta amoy inibistahon nila simbaran-baran nila ay pagjakat nila magtubihan bang sila makarihil na laong niya mo na sa ato jakat at tawa aon tao maun humajat kanila mga tabang niyaton nila jakat na inya tumukon batin jakat bukon pagsukaton dahil kanila siukat sin sara sila yung palawakon sin mga tao amoy ini bukon sila subay maun kanila humajat mga iyo baran nila im maglawag sabab im paglawag nila yato lamod dahil haamoy pagyanon ingkiyags hapag lawag amoy haaturan tiyatarang sinakama na to lawakon na to in miskin lawakon na to in pakir sabab hakataan sin tutok balan jakat amin mahunit lawa ko ni dua ini amo na impakir iban sin miskin mahita sabab insipat sin miskin iban sin pakir bukon sila magtatayak sin lima nila misan mo yan to kadtoon dihilan-dihan laong niya duhalan man to parukaing bukon sa ini ako intagdapon aon pa labi ini laong taing kawawa sin kabuhi anang ding kako ini duhalan man to parukaing nampay bihaon dukaing nin waktu niya biha amin magdirihil jakatin magilan magtuwihan nain tao maglinya magtu dumakat imaglinya ya tuukon sa to mga miskin iban iban pakir sabab bukod sipat si mga sila Bukod niya to kayo. bukod sipat nila sabab insipat nila sa milbeta sin Quran yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa amin doon ini kana naman bihan halong sin pamaranan nila jasad nila in pagsandal atas nila magsandal amoy hindi sila mabaya amoy in gumawa in kaaywan hapana naman kaaywan sin manusia pangatod si manusia ada pun bangharap patuan Rabbul Alamin bukon ay yung mga tao ron ini kulang kabus bukon ito ay sabab tukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila bang nila kasandalan ninyo ito alhamdulillah pabihi wa ni'mah nikmat dakula yadto in mga bihaton to sabab tumbasan sila sin Allah Ta'ala sin parasahan marayaw halon sin surga naman to na in sumunod doon haunong niya hajjul bait amo na in paghaji pa Baitullahil Haram ha mga sila amo in makalaos damit yan in paghaji bukon yan amin maghaji ikaw na hadyan magtali sin hinangon mo aon tuod aturan biyaway ta bihan kung nung ko tumagna mag ini niyat bihan naada pun hasupaya ing katantan nito hapag niyat mo sadya aon na yadto bayan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin long niya na insyaallah ta'ala magniyat ako ini maghaji sa ako ni taon ini sa kira-kira ini tiyata ka man asali namin alta yaw data inalta kaya kamayaon suwera miya makadaturan iusaha rin halal di man jari lamuran sinamin usaha long ta kijib day dunaon suwayon malanok katantan damikyan ing kataan hipamimo sin tamungon mo suway siya malanok sarta manaw ka madto iwan malano ing pangatayan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala suci malano ing pangatayan mo pa mano siya pagkahimo bangaon dapat siwo da aon kaya pagdusahan mo iwan way mayo kung kamapan ang mga katawtay manguran mo kaluha biya mga nakahinang ako doon sa kay mando mapa ako insyaallah ta'ala na maghaji may tayad ko sababin sila amin nakauna timpo nakauna yan to bang sila manaw papaghajian di na sila amoy ini bukon sila amoy
Magniyat yaon ba't makabalik Makabalik pa. pa sila. Oo, bihat. Kumamang katon, tuwinin pa na nila. Natunin panahon nila. Sa kaulaw lang sila sumulog na sin ihram nila. Amin niyat nila hapag haddi. Sapot nila. Oo, amo na sin sapot nila. Amo daw. Oo, in ihram pag ano niyan, amoy niyat mo sumud palong sin paghaddi. Hadji. Buko namin tamo mo ning ihram. Bukon. Bukon, amin niyat mo. Amin pag niyat mo lang mo sumud, nakaw palong sin paghaddi. Sa amura ko man ang kanyan na hinang nalong niya, ihraming kwan yan. Sa baba mo isa beting tamungon. Ipagpakayon. Oo. Pag- Sulong mo na. sin tamungon yan to, ang pakaw magniyat sin paghaddi. Naman ito yung ihram. Sabab in kataan, hiyaram sin Allah Ta'ala kayo mo, sumay mo haramon na waktu to. Di mo na ito sulangon kataan, labi-labi na sumud ka palong sin hula. Hiyaram sin Allah Ta'ala rin nga mga hiyaram niya ron halawngan. Sinamin lugar yan. Along sin ini. Di ka minsan makapanglarot, ini makapanghublot, ini uno ini. Sagbot. Sagbot. Di ka minsan makapamali uno-uno na. Hindi ko makatilis mga sarangkat. Kaya wayron, kaya to katantan. Inya to katantan, apabila na hinang mo yan to, ayaw pa kaya to. Minsan mga ini bulbul sin ilong mo yun, di na ka man dyan ilumaron. Oh, hambok kambing tiap-tiap tak hambok buhok yun. Diyan to gatuan na. Masya Allah, hambok yan to. Amanti pag yan, dam. Sabang mga katuan doon napakpak dyan uti. Naway ron. Naway Pagka pagkala. tiud ka diya. Iyon mo liarot matuwihan Di sa na. kabulong ilong na to, ano? Bulbul ilong mo. Lihat to man dyan. Yan. Na yan. Hati na yung mga yan, tupag yanon lang niya, al-inqiyas. Urulon mo katanta. Naman dyan maun pa amin, ini kahinapusan niya, wasaw ni Ramadan. Amon yung pagpuasa. Amin maganad kita magsandal. Al-imsa, yung manasin, Pagpuasa. simpagpuasa. Bukon sadya, pagkaon, iwan simpag-inom, sandalan mo ron ha. Sandalan mo inhimumungan mangi. Sandalon mo yung katantan, piil, ini, laputawi at mangi. Sandalan mo ito katantan, pagpuasahan mo. Sampay siya namin himumungan mangi iyaw nung yun. Misan ni Maryam, amoy ina sin Isa, alayhi salatu wassalam, nagpuasa ra siya. Amoy hindi siya dumamag bisara hamano siya. At niya ito magpuasa ka. Puasa rin ito. At yung pagtangka rin Pagtangka niya rin pagbisara. Magtuwihan. Na, amo yan to. So, yung pagpuasa, doon hawak to yan. Nag-aagad yan katantan. Haso pa ya, tumutog doon kay mo yung pagyanon ka Islam. Na in ka Islam yan to, haso pa ya to tumutog. Suway yan to, amoy in hibutang mo halong simbigi jantong mo, in ikaw, di ikaw tuod. Sumuok pa amin pagyanon kasilik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tangkisan mo to ninyan to, ayaw pa ka rin mo tangkisan lang, taamo yung sirik na, to. Misan yung tao nagsisirik, mga dapat di ka sumukan niya. Tumangkis ka rin na amin. Lumamaglundang panon. Di ka man dyan lumamaglundang panon ka niya. Naamo yan to, mga katawtay ng uran na akama Islam. Inamoyin katibuukan, sinamoyin hadis yan. Amo na in, laong niya, muniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa sawmi Ramadan. At niya 5. In 5 yan, amo yan yung katibuukan sin pag-iyanon ka-Islam. At ining kainamaan na sin Islam, ini amoy ka-Islam sin manusia. Bang kiyaragdagan dahil amin nasabot ini, kiyaragdagan yung ka-Islam niya. Kiyaragdagan yung ka-Islam niya. Na yung mga tao tuto, yan na sin ini, kaya wait, asing guru na to kain ay siya ka-alim. Tungod pa amin, ini ayat, siya but niya, puunan, dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakabuhita, asupaya kita di, ano ba, di ta, hibalik patuan na bulalamin, in katantan, bang kita abutan na sinamuin, ini kasigpitan na tuwiha, mamong magha na yung manusia, mamayita na bihanin siya yaon way na hinangan sulag ununo simbanos sinenang niya dosa magtubihan na inyaon dilihilan kau asal sinamin pakukus mo amin hasupaya kau rin makapaylo dihilan kau simpangita iwan simpang dungog iwan simpang anal nawang mo iniri usalon ini ikaw rin magsusun na susunod mo ikaw rin magsusun na into ini subay mo mausal diha ini hipaglawag mo sin maana sin pagyanon Islam ito kain na. Lawawon mo roon na yaon. Hapangannal mo, amin pangannalon mo marayaw tuod sin, inyaon nagdaat kayo mo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piyag malilaan mo.
Bihan. Na sarta dungugon mo mga panghilo dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala sin inya bisara yaon bukong bisara sin tao nagbisara inpuunan niya kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala yato yung dungugon damit yan bang aon himungungan amuin himungungan mo hibisara mo subay sa siya labay ring haamuin iniaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan namataod dahil nga mga ini manusia pangingatan ta, pangilahan ta, alamat si mga tao ini Muslim pagyanon. Alamat si mga Muslim pagyanon. Mabilang siya Muslim. Mabilang siya Muslim. Aon long ni alamat doon hayan si ini pagyanon Muslim na. Alamat. Aon hadis nangasubuin hambuk sahaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya long niya qultu ya Rasulullah wa ma ayatul Islam punuin namin pangilahan atin niya pangitaan ta amin long niya insya Islam atin niya yung kanya in pag-istislam pa Allah Ta'ala pag-anad niya sing ginawaran niya supaya tumarang niya turoon kanya iwan sin inqiyad iwan timatangkis siya rin pagsilik long sin Rasul antakula aslamtu wajhi ilallah wa takhallaitu wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah. Tuin siya but niya rin naon. Kaysa niya amuyin ini ipagmalila tuod niya ingin hawabaran niya pa ini Allah subhanahu wa ta'ala at hiyalok niya patuhan Rabbul Alamin sa kaulaw la biasin ihsan sa kaulaw la kikita din Allah ta'ala wang niya wala kita in Allah ta'ala iwan din niya kakitaan akun niya at tawarin amuin ini unoy niya amuin ini pangikat niya insya kita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang dihan to yung panganal mo yaon tuto in panganal mo haamuin imaalok ko pa Allah ta'ala at tawain ikaw ini iaalok sin Allah subhanahu wa ta'ala bihan wajjahtu wajhi aw aslamtu wajhi ila Allah amin hi ungsod niya tuod batuhan Rabbul Alamin inamin pamayhuan niya batuhan Rabbul Alamin atin niya iniaalok niya Tuhan Rabbul Alamin hisujud niya pa kuan bawain kuno harap dapat Tuhan Rabbul Alamin itanda niya man kau sumujud pababa hiandok mo inuno mo inu mo hiutang mo intok-tok mo iban sinulong mo yan magpagman siya imian kau unay lagi mo Sajjat wajhi lil-jadim bukon inari mo bangun katwa Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Hati niya mahasud si mahatinggin Allah subhanahu wa ta'ala amin niya to taas bukon namin niya rin bukon Subhana Rabbiyal Asfal sa sumakawa Subhana Rabbiyal A'la may ta sabab yaw halong sindakal mo inyad to kataan bantulihan na wa an takhallait wa takhallait imana takhallait amun imana sinamin ingkiyad ito kaya bara'atu minasyirk wa ahluk amuin ini ikaw mamuas ikaw sing ginawabaran mo rin ha mga hinang sirik damik yan amuin mutas kaw rin ha tumpukan si mga tao magsisirik nabihan ko na watukimus sala iban hitindog mo insang bahayang biasin pagtindog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta tumukbal kaw sin jakat bangon altar yato inalamat si mga tao no Muslim at yung ka Islam doon aon ka Islam doon kanyarihan na yung mga inikatan asal mahunik say magtagna yung mga pagkala labi-labi na bang aon amin asal tabi at kaya tatanaman mo kaasiwi mo sampay ikaw simulig mahunik ito pag-iga nabiyaksa na kawam ka nito asal ito matarang Dabya ta sila sulong niya badal Islamo kariban wasa tao yaudo kariban kama bada tuba lil ghuraba at ini magparuntungan dito magkasanangan dito amuin doon hayaon namin naghilang sinaming hilang lauta ini yang pa niya kaya kitaan sa sumagawa inyon matarang kanya iwan yakin inyaon daakan kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala yaon kanya impag ini malilla matkan pa Allah subhanahu wa ta'ala amin hinangon niya yan nasa mga ini inot-inot tayo sabi ni Mai malawa pagka siya simod palaw man sini ni aram at tawihan amin dia mga ipag-iino-ino sintaw
Biyan lang niya, pagkala bawi sa binyan, Pangindo yan. May tayan di Amerikato yung mga yan. Sindihay ng kabiaksahan na mo ini. Kabiaksahan na mo bihaan, mag kami umalog patuhan, dumag kami patas buot. Mantubihan. Sabi dito ha, to atas buot. Banta pagatuan. Naon na, tuloy-tuloy lang kakita. Sa kaulo, wala diha, babaan. So dito kay Tuloy hatas. rin to katanatas simbol. Nabukon bihat to. Bukon bihat to. Naamo yan to yung bihat mga dahin ha mga panghindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha mga sila amin iyok ng simpagyanon ka-Islam doon na ginawawaran nila. Tungod pa amin dugaing din kanila. Kakitaan mo rin sa binalamat doon. In pagyanon lang niya Muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita mo yan. Yan to alamat na isa tapit yan. So matawag ka to na alaman kakitaan taron ha. Di mataran, di mazahir. Di malila, Di malahir di mo malahir naman mo. siya. Kakitaan nga lang mo yan Muslim. Hati na Muslim, matan-matan tuod. Amo na yung mga tao, masalamat niya, salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Pagkahinya Muslim, masalamat niya rin hasimod niya, ibang siliman. Liman niya. Di siya makapaminasa, di siya makapamukpok, di siya makabisaramangi. Di siya makabisaraming, along nahikuan niya, kuan siya, bihay ni bihayat. Daing niya, tuloy man dyan alaman tayo. Di man jari. Hikapakpak sinamal ta. Yung mga tao rin maghihinang simbihan to, matanto diyon kaning kay Islam. At ini ako nalamat doon sa niya Muslim. In siya yung Muslim. Alhamdulillah. We have to in biya mga pangilahan sing kita at tungod sin pagkala long tana in hadis ini benar siya long ta biya haupo sa sumagawa yaon doon katan na lang kum in pag-iyanon ka Islam halaw niya. Amin suway na to tuyuan minangunin niya on jukupon yung mga pagkala yang katan na sabot amin lima yan kaya na doon hanin kasampurna sin pag-iyanon ka Islam doon nahan ini munga dahil nga amin lima na sabot yan ingkataan kakahinan sing kita. Sampay simpangadatan, imano siya. Doon han. Law sin Rasul, inna likulli dinin khuluqa. Wa khuluqul Islam al-haya. Kita ko yan. Ingkataan lang ni sin agama, aon pangadatan. Impangadatan sin ka-Islam, amunain kasipog. Naharap na to pakain simipog muna. Suwayin kasi po ma-apply na to muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon palihon na to sa magbing kita man to panapiran isban. Napihantasin wayroon ini kasi po ang tarukay isa-isa niya. Sarta ini wayroon no kay ngaburain siya ating na isbaton ta isa-isa sila Allah subhanahu wa ta'ala. Makauna rin hakataan. Di man jari dimiritso ko paruwain sa mabito biya may tamuray sa bintungod papagsirig. Kahalian mo niya to katantan. Na, bihato namin mapatot, matukon sinambuok, pambuk ng kato. Nabang mahinang mo na in, akhlak mo katan, mahinang naka-Islam. In amoy in kaptangan mo, mahinang nakatan ka-Islam. In hinang mo, hatungod sindi akan sinallahu ta'ala, piyatarang sin Rasul, yaw nakatan ka-Islam, dukop na yung ka-Islam. Wayroon na kulang niya. Alhamdulillah. Naamo yan ito mga kaupuan, mga ini hati-hatihan sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan yung mga yan ito, bangsa pa makimugdan, haaturan, tiyang hindo sin Rasul, na insyaallah ta'ala yan ito tawfiq kato sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ini. Mga unlimitas na hindi ito tiyo-tiyo na inyan to kataan, bukon yan to dahil kansiyo-siyo rin kamo, iban dahil hasaytan. Insya Allah subhanahu wa ta'ala na sumagawa pangayon na to kampunan pa Allah ta'ala habang mayanin niya to di mahinang ikasulat din mga amal sin kita sa bukon maksud ta to harap mo pa amin niya to maksud ta amin harap pakarayawan harap pa amin in hikawatok na to kataan pa masahud na alam mo na inarap Islam insya Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. So alhamdulillah mga panawan harang ma-Islam in maudo sing kita ni daw ini atau haruman ini daw tabi mga maluhit ta pahamang katuan na Masyaallah. Hari-hari pa kita magkapagduwa aman yo opo waktu lang kaping-kaping di mo minute ta kuman yaw. Mamo kita on in Nabi sallallahu alaihi wasallam atin na nagsabot din nila na bunyan Islam ala khamsin. Nabangon nang na in Islam doon ha atas 5 pagkaanak. Sampay kita si mga ulama law ni pagtangon arkan. At sin arkan ni katuan bi mga lawta
hag mahugot sin ka Islam. Amo na. Biya yung pamakun ka to sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya sa pratilaw tabiangon. Indiangon mga panahon ha ka ma Islam, kabiaksan sin kita niyo. At dali siya timindog bangway rong katuan hag. Banghat ding had chay man atop hiwutang mo, di siya mabilang bay. Amo na. Sabay ta amo pa ka in mahuyop na sin hangin at tawakan badyo. Minsan hat kaulin-ulinan ato marugtol-tugtol sin mga launta, uno na makarugtol ka niya. Magtuy malulo sampay mauno siya. Malarak siya magtuy. Sabay ta wayron dun ka na yung pagtakon hag. So bang timindog doon hag ka niya, kumuot, iban mabilang siya, matawag siya bay ka. So amoy ni intagbay ta katos na binato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya nagbus dihil katot pangupamahan, biyasin sa pratibiangon, tagahag siya, nabangin hagyaon bukon makusog. Depende na dukato katuan ha. Biyarin pagpahukot sin hagta, iban biyarin pagpakamdos ta, dahil na tukato umat Islam, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biyarin pagpatutog mo lang ta sin paguno mo, sin ka-Islam doon kayo mo, biyadahad to yung pagpapagun mo sin ka-Islam doon kayo. Naman dyan bang so pamayad to biya mga lang tarik mo patutugon, na ikaw rayad to. Sa may ta, nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, natin niya inaara may Islam, nagana mo kung habiat to kagi. Nabangso pa maring umamunon na ikaw na hangkan na sampay na namunta hindi pagtaon sa bahayang gaton na muli ka Islam. Na sa Islam nung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa bahayang amok siya papakan. Ang katuan amok hadis Ra'sul amri al-Islam. Wa amuduhu as-sala. Isumpat sinabukan sa wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. In Nabi sallallahu alaihi wasallam na may talong na Ra'sul amri al-Islam. In panguhanan, singkatan, pagkaradya, naman nakaka Islam. Pag-uus daw si Nabi, wa amuduhu in amuin hag niya mahugot, hag mahugot sin ka Islam, as-sala, amuna in sambayang. Sampay na may tain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man aqamaha, isiyusu in magkapatindog sin sambahayang, bakad aqamad din nabun natod timindogin alama, doon hagin hawaran niya. Wa man tarakaha, isiswin timinggal, wala niya piarindog in sambahayang, bakad hadamad din lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na tantuwa liubo niya in agama doon haging hawawalan niya. So kita yan to in magbangon sing kay Islam ta mga umat Islam, amo yan to invite si Nabi sallallahu alaihi wasallam dihay ni magkawat na pangadjian in Islam biya sa pratibay ato abiyangon tagahag siya pahuguton tayong hag niya dahil ka-ikhlas pag-amal ibadat harakan siya Allah Ta'ala labi luwain lima ini amuyin bang takakausan niya ng untatoon. Now si mga ulama katuan in lima lang na ini atin niya na wajib ha Muslim sarta dayahan katuan makakaos. Bang di makakaos in wajib kaniya hinangon niya ha mga Muslim amuyin tuhad dyan. Muna magsyahada itindong din sambayan iban magpuasa siya habulan o Ramadan. Arapon ni pagzakat, iban sin pag-hajj, ini wala na siya kaya wajiban, hatat ka na siya makakaon. So magawa din mga Muslim, amon bimusmusan sin Allah Ta'ala laung ta'alta, ikagaos niya timindog sin lima ini na mawajib subay patindog niya in lima ini o naging hawaran niya. So amaya ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam bangmayan in Islam timindog di kato niyo ukon hadja kita nga Muslim hangan sa Muslim kagahinang Muslim hafi'il, Muslim ha-itikad, iman hakatan, singkindot kuhibalta, papag Muslimun tayo din hawaranta, iman sin pangatayanta, sabay ta in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda, hajaman muhi pasya, law nasaya ti ala ummati zamanun, la yabka minal Islam illa ismu, wa la yabka minal Quran illa rasmu. So, darumatong in masa, huling jaman, jumato ha mga umat kulong sin Nabi, way na makapin ka Islam kanila maringkan. Nganda kumanin sila Muslim, sumagawa ka sa munda ng katuan, bukon na sila Muslim. May ta, wala liminindog kanila inhag sing ka Islam doon kanila. Nganda kumanin ngan nila, hi Omar, hi Abu Bakar, mamukitaon, anak Muslim, anak siyusyo na rin ha mga nagkukulalong ta Muslim, sumagawa, bang mukitaon kakahinang nila. Nganda kuman, hakaulpiil nila, hapil parangay nila, sampay halakutawiyat nila, way na baribat kasing ka Islam na kita murong kanila. Waliyadu billah, bangya tulit jumato, jumato, maging favoranta, iba na kaanakanta, iba na kakampunganta, insyaAllah ta'ala, bang mayan, sumambuhin ka Islam sin tiap-tiap, bang sa moro, labi lupa, yari kata niya hulata, iban na lang ta katuduan sin dunya,
amuyin lumanyo din Islam bogbuan sintiap-tiap muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala nga sabihin itong mga panahon hakamay Islam sa masiguro karasahan bang daw lautal bangin kabtangan sing kami nakaamu kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat to tawfik kamu si mahasud si Allah arapon bang sopama nakasiha na rin pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat to rin haging kawalan na mo iban nga para sa syaitan kamu insyaallah subhanahu wa ta'ala pagtawatan na mo mamuno rin ang mga kasaan tiabis terasing kami harapun Allah subhanahu wa ta'ala bang ulungon iba bang ampunon mga kita ni ruak Allah subhanahu wa ta'ala pangmayan sunallahu ta'ala pagparanahon in lauta pagdingkod-dingkod sing kita niyo haruman ini bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما واجعلنا يا الله من المتحابين في الله والمتمسكين بأوامره واتباع سنة النبي واجتناب بنواهيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. On the authority of Abu Abdurrahman Abdullah, the son of Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with them both, who said, I heard the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, Islam has been built on 5 pillars, testifying that there is no God but Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah, performing the prayers, paying the zakat, making the pilgrimage to the house, and fasting in Ramadan. It was related by Al-Bukhari and Muslim.